Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghitung kuali yang ada dagingnya di pemakaman Tengku Diskin ini. Ini nomor 1, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini nomor 20. Yang kana 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 kuali. Diam dulu. Yang bilang mati bu. Dan beng. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. Daging ayam semua. 44 yang udah masuk hitungan. Ini Udah. Ini kakak yang cantik yang masak nih. Empat puluh empat, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ini punya Tengku yang belum masak. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada sana 60, 61, 62, 63, 63,
63. Hanap lumang taba dikira. Hanap lumang na nyo kung kahit ka dikira. Sabi ako ko to na. 63, 64, 65, 66, 67, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 74, 75, 76, 76, 77, 78, mana dek? Mana dek? Mana? Di rumah. Rumah mana le? Nah. Nah dek, gede juga. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Mana pendek? 97, 98, 99, 100. Kahana pa yuk. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Seratus 8, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 124.
125, 126, 127, 128, 129, 130, 130, 131, 132, 134, 135, 136. Oke, itu aja jumlahnya 136. Terima kasih, semoga bisa menghibur kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.